Kenet penaos avechou ez eus an nou hag abad en eur betek diver, setu bez er c'hellom bourmen atamik bien, mont da bourmen atamik bien, evit ober en droiat. Evit pren a bouet ye, alors bez ez eus tu penaos drebi barz an tren, bez ez eus er restaurant, mais ez eus den ebet barz ar restaurant. Beger tout an dud a za da bren a bouet penaos var a penaos entiesgar, bouet maramat, vel just, hag meus ket lavaret an draze deoc'h me mestra, me barz an tren ez eus penaos plach, ar provonitza, hag a zo e kark deus ar wagon. Da lavaret ez a penaos da velet, penaos dos hag ez amad an trao, dos hag on eus pep tra, hag bez o neus dour hag a zo tomet dour zom atav barz prest evit lakad evit drebi ban e souben, per ban e kafe, per ban e te, ez eus dour zom atav penaos barz an trepas ar wagon. C'est-tu, alors, en dervez kenta, meus klasket mont barz a restaurant, mais oa displi just, va une an edon restaurant, c'est-tu, bar l'ar, meus komprenet, mont a haen da gemeret bouet pe toazenou, nouille, da doma, enfin, tout, non, rede walakat dour zom, var an toazenou, evit drebi tom. C'est-tu permafrost a pergelisol, c'est-tu mais bez kelener histor hag non nous ket histor non pas histor mais douaronies. Ya bon c'est-tu pegar penaos ar geriouse avec desket deskolach non me kaftin ya c'est-tu neuze alors penaos un amenag neus avaret parkeier ba hae vez gwelet or magavant pegar eo hae vez parkeier hag hae vez komprenet da pez a dremen hae rio pegar hae oa penaos parkeiou et gwiniz parkajou bras kenan quoi c'est-tu c'est-tu var goude a penaos an daouz ervez an teir nos fesse ou ne negavet e irkoutz. Hop, ah ben non, là il y a la canne en dro, voilà. Hop. Ah, ya rede mont betek fin. Bon, gole deve ça. C'est-tu perag les a kepelor. Bon. Voilà. C'est-tu Alain Baïkal alors Hélène n'est que de laine à Rurnik mais laine mais brasque non alors non ce mandarin Chougita 50 kilomètres à Irder c'est-tu deux amants betek Paris. C'est-tu penaos alors 30 kilomètres ledander alors penaos gwele deveze ar menechou en tual deus a len penaos a len an douna erbed penaos l'er eus ar muia a dour mad a eva penaos ster alors 300 anterkant ster o c'henem dola e barz hag un an nemeken o vant kuit deus a len. C'est-tu penaos mon drôle eo an traouse, mais un an en Angara hag a zo ster hag alors ne oezant keken deus pesatu za ne oezant keken deus hag ez a tu ar Pacifique pe en tual, mais len nemeken o vant kuit deus a len. Alors, barz ar penaos a len se avez kavet pesk komz a rin dabot deus ar pesk se an noumoul avez kavet nemet len Baïkal.
Ahé. Tu ahé emaun o ruud penons e kichen a len. Ahé un choumet. Alors, me fait gwezet et me fait un choumet penons pelor get andrahe. Pegur plus juste brau kenan, plus juste kenan et a bezes alors ce sketu ober en dro evel juste mais bezerelom monda bourmen bezes enechou et inizi kantor voilà et bezes inizi var a len sais-tu aganties anties squat. Alors, pas pune ruet penons kichen en len et don gant tud de bro suisse. Hag lavaret o deus, mais d'ober petra, deux d'ober en man, entier, ça se voit bel et bro suisse. Bon, il va faire ça, les oies. Alors sais-tu, penons e kichen a len, alors Irkutsk, ne ket e kichen a len a redo kemeret penons Airbus, pas de N-eur, evit e ruot par vort a len. Alors, penons, sais-tu ar pesket a zo serret mogedet hag drebet var l'air. Sais-tu pas en tostri d'erves un choumet ahe et penons e kichen a len baikal e meus drebet ou moulet penons hag a zo mat kenan hag aozen mad, prientet mad juste. A oa keker evet just. Sais-tu a vez gwelet ar menechou entual deus a len. D'abord des komzin deoc'h ar tri lavaret e meus 3 kilometres et tre anterkant a 3 kilometres à l'édander. Hop. Alors en man, juste er film bien, me seront disquest deoc'h me mestra. Alors, beze boa en ti gant penons ve fe gister sort mirdi penons den aquarium hag ahe e meus betro penons davelet apes avez gwelet e bars. Alors andraze zo reniget fok hag a zo e bars sort gwelet laka da ran endro gwelet ar reoc'h ahe une an zo Théo kenan, sais-tu hop, méchance mais vraiment. Bezemeus betro d'avant d'ober en droyat var vag, var a len, sais-tu. Alors, penons, nun kedien an neuial, bon dour a oa trop dro daouzek trizek des restes, bezeme fe gelet, mais meus ket bet tro d'avant. Alors, me mestra, pas meus pour les gavet ahe don o len el leoc'h, juste embrasser zo evit penons kunta krakou et amik bien, penons en ini, alors, el leoc'h, lenet, non, skrivet gant un an hag a zo bet o chom pat c'hwermis, e kichen a len baikal hag en eus gret penons meur a veaj e gise en anno meus ket deo klevet meus en anno Sylvain Tesson. C'est du don o len e leor pa neus penons bevet pa troermis var bord hag pa der penat e lavar penons neus ket skrivet de vrek a bo e pelzo, mais ahe neus recevet gerik dre internet hag e vrek a lavar mont a ran kuit, penons goulen a ran an disparti, pe gwir ne maout ket er ger. C'est-tu buan kenan meus pelgamzet er ger, evit a varet. Bon, mont a ran penons distrei a rin er ger, mais juste evit, bon, evit farsal e lavar an andraz. Voilà. C'est-tu hag emaoun a taou gant Nelly. Alors, meus ket bet tro d'avant da e pa d'argoan, bremañ e me fe c'hont mont e pa d'argoan. Disken a ra penons betek anterkant din an zero. Sais-tu, gwelet ar reoc'h ez eus tu treuzi. Treuzi gant autojou. Gwelet o peus ar menechou entual, e gwirionez pa deus a lec'h un choumet ahe evit treuzi
pas d'un an, evit treuzi, evit monde eventual, et roet kemer enderves. Penaos e pas d'argoa, et kemer diorves. Eb mond revuan evel just, mais penaos ar skourn a zo kalet. Si vintesson a goun justement, pa man o teuzi, e ra un trous puntus. Strakal a ra penaos ar skourn, pa man o teuzi e mis mae a he, d'ar poennement e man o teuzi mis mae mis even a he. Hag a he gwelet o peus, penaos bezedon e mis Gwengolo, a zeus tamm skourn e beken. Bon, c'est moi ronde disquès, mais vraiment il me fait ronde monde penaos d'avele d'andrasé, mais sera, mais mes ma eo yen sklas en amzer. Vraiment non. Alors normalement penaos vagre kad nem gav Nelly nem gav penaos e retraite e mis Gwengolo hag o noir ak treset monde Betegaoun et Siberia, pegur, comme zarin, gred o neus an aoudegez gant ende, na pededom d'avon et Siberia, et Chita, justement, et vraiment au chaume, mais sais-tu, penkenta ar blaves, Victor, neus pedet ar hanom d'avon, neus goulenet diganeom me peur, et relom pendant ar nonoake d'an dervechou, d'ar voudoual, nemgav e famille, sais-tu, nonoake d'an dervechou, évidemment betegaoun, mais goudé, au kroget ar brezel, bon, lavaret o neus ni, e vo diez, et neus lavaret et au dibosup, même un monde. Hag dibosup et au deha kuita d'arvro que y est. Mais comme zarin d'abord de ce Victor, sais-tu, à Varler, kemere d'entraîne endro azalek Irkoutsk, betek Vladivostok, a he pedernosfes a triderves entrin. Sais-tu, a he et don skuiz pa un negavet penaos e Vladivostok et don skuiz pegur meus kousket kalz penaos pegur e oa 10 kousket e barz entrin. Penaos ar poltred meus graet a he war an tuman et penaos tout azaleg Moscou betek Vladivostok tout an tiesgar a gazo. C'est-tu deus entu eo deus Moscou betek Vladivostok, deus entual deus Vladivostok betek Moscou. Pegur penaos e gwirionez, bon, lavaret meus ar plach a gazo e kart deus ar wagon a joum barz entren. Alors, labourad a ra pat dek dervez, a Varler e choumerger pat dek dervez. Mais dek dervez, de lavaret, Moscou, betek Vladivostok, a Vladivostok betek l'air e c'heldon, a Varler, dei denem jacha evit penaos don endro erger. C'est-tu penaos i neus kountet andrase deom bez o neus klasket komz ganti un tamik bien. Ar plach a fesoun a oa, gentil kenan, sais-tu, penaos lavaret o neus andrase deom. Entual eo penaos chinchara un tamik bien penaos ar pleanou a he penaos amañ penaos e oa penaos chatal saout d'invet o neus gwelet goude pegur eo ar menechou hag gant penaos peuri war ar parkeier quoi. C'est tu a he o neus gwelet traoal un tamik bien.